exciting. Ready? Very good morning, Babu. Andra pinaka Babu Andra. Pinaka na pura-pura ni Barong Gito. Barong Chico. Barong Chico na Viti FM 92.2 kami tangay catch. Mana na? Red bad gini. Iya. Andra pinaka red na damong ko na singa sa Dilamay. Iya, totoka. Ni sa Maraw. Ni sa Zezer, ni sa Dola na. Mata pa na cloud. Lomal na. Lomal lang sa Maraw. Ira na yung olosi sa langahere. Cici. Alam mo, Cici, ito na yung mini. Kung wala, ukilay kondensat. Sono time ko sa bosa chiko Babu. Ko nano mo ko sa chiko na chetse da bare. Magkili ko sa reda balita ko sa Maraw. Balta ako singa tambo nung ufre na tonto sureti ko yaw. Iya? Mimira, ondo reda na tala-tala. Singa ta borto no ko friend do sureti o me kito lengune angora. O china lotu. Hindi ka na lotu. Irando, ondo lori irando bunaw. Ondo maro tekira, ondo fan tekira. Nana singa tupe tala taga chiko na recho barne ko so na false prophet Michael. Au be kila chiko dama na kinabalbal false prophet vaga Viti Babu go korto na profita vaga ilaso. When they speak like one God. Na? You don't know what's inside of them. Right bad. So, tal na they speak baka na kalo, ira sa buka chiko na waga buka na, ira sa chiko na private jet wa, bosa pinaka, bosa bakalong ka chika to kiran na private jet ko iko. Right bad. So nakarongo to chiko to peso na tala. Na, namun ko na lasa itumba na kapchiko na matagali ka ba na magkayo may kalirat na matatalang red bad kini but so nakay dala but anyway may kaliya that's why so nungun ako yung bosa ang bukas na kay bosa chunto na tala na ko sarao na tala ko raw na may kali iya ko may tobule na may tala na iya tobule manta ko may damo ko na nadam ko iran na kontakta. Oi, kontakta ba tala tala that's two Dui. Korosa. Saya ubin na kata me kontak baleta na kona na iran do lang here. Tama turang ke na maraba na. Ko na chun ke sa chun ko na chun wala ba. Ari ana Cisu salabana dangi batangali ka kai ba o cingana ka ore don na leo bina ka ona dusi wango dusi ko me la ba. Iya, saray mo ko, rega mo ka. Ada mo ko. Korto sa kontak chiko na lingana. Saray dan do na kabina. Dusi na matala. Iya. Do na kena balik nga. Kaya ko sabi at ko tala se ko na kontakta re ba kisara ko ko. Singa undo re do chiko na kontakta chiko ballo. Undo re do chiko na leo. Lang seri na vasorongo vango na lingana. Vango ira dusi be ira buki be ira na turang. Vango ira lang here na turang. Lang ira manusa rongo bina. Iya. Ucinga vango kendo na action to takawa. Ya lindo na ron to nga. Karena itu orang marah-marah dia bilang kapan Allah menyimatu sere. Sandusi na marah mangga indusi tali. Ira na tamatasin kila nanum chego kontak ta ko na sere. Saya ngana signal salah ko ya. Da. Yo, saya ngapa kilai sa lindo nanto munisere? Saya ngapa kilai? Saya ngana nanto ngaira na mo ko me ochinga me na ko dusi cho dur cho sana me ko lang ko me baka feeling tay ko. Oi, baka ya so na trick. Na bale me kendo singa binaka rongo de chiko ndo na vivado ko to na chiko. Esa ngona sana rematch tale. Manny Pacquiao ke Floyd Mayweather. Floyd Mayweather ke na Manny Pacquiao. They'll fight again. Are Manny Pacquiao sa tukuna ni ko sa retire? Nay. Sa tukuna na Floyd Mayweather. This is gonna be my last fight. Kaya usana watch na viva dungo ke na Manny Pacquiao. Kaya usana retire from boxing. Fala being paid big money this fella. Floyd Mayweather. Me sa tell me viva ke Pacquiao. Kila na bivado korosa da kabata na Manny Pacquiao. Ke na
what again Manny Pacquiao what again Floyd Mayweather. And was estimated 220 million. Oh, babre, bab. Oh, na bibado sa wachi. Wachungori, bagalay from 2017 sa bibado talen na Floyd Mayweather. Koko sa bibado what again doon turangan na no Conor McGregor. Conor McGregor times sa bibado wachi what again Floyd Mayweather. Floyd Mayweather being paid 300 million. Babre, bab. Conor McGregor sa na 100 million. Padapa na sota bat ke Pacquiao ngo. Sa sota bat ke Pacquiao ngo Babu. Sa tukuna tale ko Floyd Mayweather. This is gonna be millions of dollars. Korosa na bibado taka. Lucy se ko wini. Ko sa you will be paid millions. Mengeli usa me kira talaga au bibado talaga. Muli, sa chico mo nga sabi kontakta. Go sa chico sa ko na milyon. Sabi na kata may bibado. Mengeli ko sa solive ko me me challenge tayo ko bibado ko na tara na challenge ya. Sarawa. Vida na milyon ko solive ko vida ko na milyon tara ko. Mengeli I am for any million I can go in the ring and can get hiding 10 round but I win na million. Gina. Yeah, balata December na bibado once you sign the contract Babu. That's it, eh? Once you sign the contract, because Winnie say Lucy, you'll get that million. That's what I want. Winnie say Lucy. Meu viva louvado, canavado, peca lominirik. Au kila nung natawan nung bang bell. Chi. Osa lo cingango la ko nung stall man na me girchi Pacquiao. Yeah, that's the fight in overseas, na bibado na overseas, eh? Sinto to bata kendo to Viti, na. Kanando. Ando tani. Acha pinakamakalebu Mike. Ahora cingango ng girchi Pacquiao. Uy. Iya. Iya tahu satu ko na buka. Senga me uli. Giri sa giri Pacquiao. Girman Pacquiao. Hey Manny. Hey Manny. If you want. Yeah, I can replace you, brother. Yeah. I'll give you certain percentage. Yeah. And I keep some. Yeah. Yeah, because I'll last the 12 round. Yeah, got in December. Yeah. Fight coming up December. The rematch between Floyd Mayweather with the Manny Pacquiao. That means I'll miss a take buterni round. Yeah. Sa take buterni round till December. Okay, that's all right. Make it start sarang ni kuha. I'm exercise, eh? Leka-leka ka. Okay, thank you very much, Babu. We'll see you again tomorrow. The future is exciting. Ready?